Shalom. Selamat datang, selamat beribadah jemaat na hinaholongon ni Tuhan. Terlebih hubata haganupan na hadir bani panorangon, sonai homani jemaat na mengikuti ibadah melalui live streaming. Selamat datang hubani nasiam na ondope pertama sahali beribadah Iga KPS Cililitan. Selamat datang, selamat beribadah. Hita haganupan bani sadarion masuk mahita hubani minggu pasapulu toluhon doktrinitatis. Topik mingguan naibata makarosukon hamubahon ni uhurta. Tema kegiatan ke KPS tahun 2022 hasadaun pakon pangidangion namar buah. Subtema mengarahkan kuria marsi tukolan pakon marsi patuguhan apa marsi pardiateyan mandopakon parutoloni golu. Kita haganupan namar tugas ibagas sadarion aima humbani pengurus resort anjana adong doholi sosialisasi humbani panitia olop-olop pakon inventaris, aima namar hodumuan hubani olop-olopta pakon pengadaan inventaris resort, pakon renovasi rumah ni full timer. Sonari masuk mahita hubani ibadah ibere hanami hubata untuk saat teduh. Amen riap mahita jongjong. Mandoding hita haleluya nomor 500 sada, bait sada tolu pakon opat. Ibagas gorani naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonduina pasing, sitopa langit pakon tanohon. Amin. Puji ma Jehovah ale tonduyu. Anjaha humbani gok ni uru mamuji gorani na pasing. Puji ma Jehovah ale tonduyu. Anja ulang ma halupahon ganup diar layakni. Ia do nama nasab segala dosamu.
Anjahan apa malungkon segala na bolehku. Napaluahkon goluhmu humbani hamagoan. Nama serta lihon bam der layak apa hidup ni ukur. Napabosurhon surasuramu marhitei namadear. Ase mulak bayu hapa soonmu songon manuk marbudah. Jahoba namambahen hapit toron. Anja na pasitongkon uhum halak na dudur. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na bata Bapa nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Terima kasih mahataunon nami hubamu. Halani maruhur Bapa doham tongtong ban nami. Ipujihan nami doham. Halani ipaluaham dohanami humbani hamaguan. Halani dosa nami. Sonari doma iha persayai jana iauhon hanami haluahon nabi neremuin ban nami. Halaniai do ase marolopolop hanami sonari ilobi-lobimu. Na mangelik do hanami ase ipargogohiham hanami makorjahon hatamu. Jana patalupham hanami bani pamujion nami hubamu. Urupiham mahanami mamakai hapentaran na humbamu. Ase guluh namion totap bahen hasangapon pakon hamuliaonmu. Jaloham matonggo pamujion namion gabe hasangaponmu. Amen. Undul makuria mandoling kita. Holong ni Tuhan do pangajamanta, pangarapanta. Sayhubani mahita tongtong marsuhutan. Mandoding hita haleluya nomor 384, bait sada pakon bait 2, bani ait paduahon jongjong makuria. Say
martonggo mahita, sopat kon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, napasing jana pargogo na sotarimbang, ibagas unduk apa toruk nihur, rodo hanami masopot kondosa nami na bagalin. Gatido hanami lang martenger nihur hubamu, maruhur sangsi, janah taruyun bani namasa itanoon. Hotop dosoya pakop-kopomwin ibahen hanami, lang humbani gok nihur nami makaholongiham. Hapas singon pakon hasitonganmu pegatido ope pabutak hanami, ibagas diri nami. Ay mahala niha galekon pakon hurang niha perseon nami hubamu. Bani haganupan dosa namiin, marpangulaki mauhurmu ban nami, ibagas Yesus Kristus sihkop hanami. Riap mahita mangindo, Ham naibata idop upar dosa. ham Tuhan naibata paridop nihur, apa parholong ate humbani haganuk jolma. Ihasikoli uhur mudo ase manggolu hanami ibagas holong, damai apa halayakonmu. Tapi gatido hanami lang mangasup mendalan konin dopa kasoman nami. Hasadaon itong-atong nami pelapis tongon nahinarusukon ni uhurmu. Buedo halak nahiranan bani buah-buah niha persayaon nami. Hajongjongan nami selaku garam pakun panondang, inpe gatido lang ihagolukon hanami. Bani haganupan hahurangan pakun dosa namiin, marpanganju maham ban nami. Riap mahita mangindo, ham Tuhan naibata Bapa nami simada kuasa apa nagok hasitongan. Doma ipilih jana ipapasing ham hanami marhitay anakmu Yesus Kristus. Tapi gatido lang ihajongjongkon hanami pandiloon apa parsuruh muin. Pikiran apa horjanami ari-ari pe, gatido lang songon nahinarsukon ni uhurmu. Age pasu-pasu na bineremuin pe, gatido ibahen hanami gabedalan, laho manundalhon ham. Rosi tanggung jawab nami laho meramotkon na tinopamu, marhite na malestarihon lingkungan hidup, ay pegatido lolei hanami. Bani haganupan palausan namiin, hidop ma uhurmu, sasap hama dosa namiin. Amin. Riap mahita mangindo, tangar anjahaha persai hitama hatani naibata bagah-bagah pasal hasasapan di dosa. Tapi naibata doma ipatalar holong nihur ni aibata ay marhitay namate Kristus makop-kop hita sanggah mardosa ope hita. Aselambin maluah mahitanuan, umbani ringis in marhite honsi, dop ipitori hita ibagas daroh ni ay.
ibagas holong ni naibata doma isasap haganuk dosata alaniai pataridakon hitama tanda-tanda ni pergoluhan na bayu hasangapon ma bani naibata ibabu indul makuria indul kita domaro Tuhan hu dunia on lahoma kopop hita pardosa halaniai hagolukon hita mahatani bani haganut goluta mandoni hita haleluya nomor 246 bait sada 2 pakon bait opat. Tangar hitama hatani Tuhan bani pasalmen bindu 50 sada mamuka humbani ayat sada das bani ayat 10. Bani pambobaikor pasalmen humbani si Daud sanggana roh Nabi Nathan mangayakisi dop idohori si bet seba maidop ma uhurmu baku ham naibata romban hubani dear ni layakmu sasap hama palanggaronku romban hubani bue ni idop ni hurmu buri hama ahu passing tumang humbani hajahatonku anjaha paborsi hama ahu humbani dosaku ai mangahap doahu bani palanggaronku anjaha tong-tong doson-son ilobehu dosaku bamu tumang doahu mardosa anjahana jahat bani panonggor mudo huhor jahon asetarida pitor doham
bani parsahapmu. Anjaha pitaham bani panguhumionmu. Tongon ibagas hagedukun doahu tubuh. Anjaha ibagas dosa ijalo inang ahu. Tongon hasitongan na ibagas uhur do iharosukon ham. Anjaha ibagas naponop ipabotokon ham do hauhuron bakku. Uras ham maahu humbani dosaku marhite hisop ase borsih ahu. Buri ham maahu ase lopakan ahu marimbang salju. Sai pobogehon ham mahu bakku malas niuhur pakon hamegahon ase marolop-olop holi-holi nadop nirosakanmu. Amin. Martuah mahalak na manangar hatan ni nebata anjaha na marimbagas konsi. Saya monang dohita bani na mandalani goluhta asal totap hita marpangusandean hubani Tuhan. Mandoding hita haleluya nomor 327 bait sada tolu pakon bait na paupatkon bani ait paupathon jongjong makuria. Marpangusandean bani Tuhani, puji sai pasangat pangorani, orang hari Tuhani, pangarapun permanani, sai mangarap, daripada ni Tuhan tak Yesus Kristus, sai mangarap, kita baik bertemu soni. Saksihon hita maha porsayaw tain, songon sinaksihon ni haganup halak na porsaya, bani sap tanohon. Au porsaya bani bata bapa, pargogo na sotarimbang, na manop palangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebatana sasadain, Indo tuhata, na tinubuhkon ni si Maria, sangkanape haliapan. Marhite ton dunia pasing, nama naron na parngit, bani panorang si Pontius Pilatus, ipar silangkon, mate anjaha itanom, turun hunagori toru, mulak manggolu humbani na mate, bani ari patoluhon. Naik ke surga, anjaha hundul siamu na bata bapa, pargogo nasa toron bangin, punjaima ia mulak magira, laho manghumi halak na manggolu, pakon aduk mate. Au porsaya, untun ni pasing, bani kuria persadaan na pasingin, parsoran ni sagala nama pasingin, bani asapan ni dosa,
bani parpuoni akula, pakon bani hagoluhan na sadokahan idokahan. Amin. Dulma kuria. Bagal tumang holong ni Tuhan hubata. Halaniay berehita uhur tahubani. Ase tongtong hita ibagas Tuhan, anja tongtong hita ibagas holong ni. Mandoding hita haleluya nomor 236, bait stada pakon bait napaupatkon. Salome Bataganup, Sadarion, Bapak Inang, nomor tugas si Bata, Aima pengurus resort, sedia roh manisehita, ikuria GKPS Cilitan On. Janah patugah kon, piga-piga hal na perlu dukung ota, janah piga-piga hal na perlu laksanota iresot tahun. Jadi hubain nasiam pengurus resort, ase rohma nasiam hujon. Idiluhan nami panitia inventaris pakon panitia olop-olop Pulau Beon. Salam hubata hinaholongan ni Tuhan, jemaat na hinaholongan ni Tuhan. Jongjong doha nami John pengurus resort, pakon panitia olop-olop, pakon panitia inventaris resort. Jemaat na hinaholongan ni Tuhan, sadarion sa resort Cililitan ikunjungi pengurus resort sekaligus sosialisasi kegiatan olop-olop nalaho sidalan hononta bani tanggal 10 September 2022. Terkait hujai, selain pesta olop-olop, adong dohomani si parmudu-muduota, aima mengenai inventaris resort, na pertama untuk renovasi rumah full timer, na paduahon untuk pengadaan inventaris atap mobil kendaraan full timer. Jadi halani ijondo panitia doma jongjong, iberhanami hubani nasiam, mensosialisasihon sonaha tording di horjaai anjana sonaha pencapaianta untuk inventaris berhanami panorang. Salam. Koras Bataganupan Bapak Inang. Ya, terima kasih. Pos duhur nami ibagas pas-pasun itu di Taganupan bani kehidupan tetene. Jadi terima kasih bani panorang nih beri hubanian nami. Badi momenon memang nyerahkon pengurus resort doha nami. Aimana jadi panitia
pengadaan inventaris resort pakon paniti olop-olop. Jadi di arba painang sigurhanami pada skon sunaha makira-kira tording nyotene. Sebelum ini memang doma ongkai pada sanami naparlobehinan sosialisasi. Jadi dong dua hal na siul pada skanami Bapak Inang haganupan naparlobe aima pesta olop-olop. Jadi pesta olop-olop ta sa resort Cililitanon ibahin tanggal 10 lalu September. Aima igidung sejahtera tene. Jadi niniur halani pesta olop-olop don marpesta riap mahita haganupan marolop-olop ijai. Doma ipasisil panitia haganupan. Ahana perlu hubani hita asebo hita marmalas niuhur. Asal lambin dapotan pasu-pasu hita bani pesta olop-olop tatahunon tene. Aima pengarapan nami humbani panitia dan bani panorangai pangindon ni panitia marsiluah bema hita halani marpesta don tene. Marpesta doon marmalas niuhur doon niuhur nami marsibuan siluah ni besi zingesan mahita ganupan. Kita kasih yang terbaik lah untuk Tuhan. Aima nihur nami bani tanggal 10 luai nasongon informasi tentang pesta olop-olop. Napaduahon Bapak Inang, aima masalah inventaris. Ang butuh kita sa resoton opat jemaat dong 3,000 jiwa. Sekitar 3,000 jiwa mahita iresoton. Anak-anak das subani orang tua das kubani haganupan pagorin kuria tane. On berdomisili hampir 3 provinsi. Dongi Jakarta bagian utara, dongi selatan, bahkan dongi Depok, Tangsel tane. Das Jonggol, dong Dohma Tambun, Bekasi. Jadi luar biasa wilayah ni jangkauan ni Puriata Saresoton. Bapak Inang, kita ilayani tolu full timer. 2 pandita pengusaha penginjil. Jadi Bapak Inang, pergumulan ni pengurus resort atau pehita resort bani Ponorangon aima masalah kebutuhan dasar ni full timer ta. Kebutuhan mendasar, lang kebutuhan wah, tapi kebutuhan mendasar. Aima 2 bidang, fasilitas tempat tinggal pakon aksesibilitas. Pergerakan nahu priuk maay, nahu jonggol maay. 2 hal aima yang menjadi pergumulan ni kita resoton. Aima si rencana kita do lahu mambain renovasi rumah resort. Alani do malau marumbak deba dinding ni rumah hai. Iceger. Do tiris. Masa matane. Ang tersebut sana bisa ada yang gue video di holi terlalu ekstrim. Tapi doma iriak kon hita ase renovasi ma rumah resotai. Halani dong tolu rumah resota sada on malu renovasi hita. Jadi rencana kita maai renovasi bani tahunon. Baru masalah aksesibilitas kendaraan. Tolu full timer ta baru sada kendaraan. Jadi puri huzon sunarina 2 full timer ai. Sipata bergojek maai, sipata marangkot, sipata menumpang bani jemaat atau puri naik matane masa-masa maai. Jadi Bapak Inang ai pergumulan resort tahun. Jadi rumai rancang kita memang rencana kita memang asa ibain renovasi rumah hon pakon ni pengadaan kendaraan ai. Puri lang pe dapat 2 nari setidaknya sada. Lang na pesimis kanami tapi kami selalu optimis bagas Tuhan. Jadi Bapak Inang sampai Ponorangon doma tupu 42.500.000. Kumbani si parayakon baru 7%, kumbani 600 juta. Aima pergumulan nami panitia baru 7% nasiol parayakon naik tercapai. Jadi aima pengintuan nami Bapak Inang domai fasilitas nami panitia nah haduhita asik berkontribusi haganupan. Bagaletek asol lain, tapi kerinduan nami, pengharapan nami adalah haganupan kita berpartisipasi. Anggona dong memberi gogo silahkan gogo, tonggo pe tonggo, malas syukur. Peridana pe boy, at na semen pe huli lang masalah. At niban ni kendaraan tumang pe ilang pan masalah ni nami.